راستیجی بویرگو بیست مهی دست بکرن شهر قامشلو ایرو بداویهات به پیمانه که ناو رژیم و اسایش عده و هات امزکرنجی از باورم ملت ما خالی و پیمانه جی دشوپینه و تفدد زانن لسر چه اساسی پیمان چه بویه سرکفتنک مزم بو گله کرد ره دست بکیده سرکفتنک مزم بو ریوبریا خسر ره و اف سرکفتن جی ایگو بدست خستن براستی جی یکنیه پاراستنا گل و هزه اسایشا بون ده وان چار روزه در باز بوی ده ما هلوسته تفگرا سیاسی کردی جی به توایی مدیتن یعنی خالقو یک کارر سر راوست و شروفه بکه مثلا مربع امني ومطار قامشلو يعني وقو ام دزانن هلوسته هن آلية كردي وبتايبت انكسي حتى بري بويري قول قامشلو چه ببن بري 4 روجا 5 روجا بردوام دقوتن اف مربعي امني دوي رابع دوي ريجيم رابع دوي قو مطار قامشلو رابع اما وك هفبندي براستيجي هالوسط ما نولوبون ام دبيجن مربعي امني برا هبد ودبن باراستنا اسايشي روج آواي كردستان دبه ومطار قامشلوجي برا هبه دبن باراستنا اسايشي روج آواي كردستان هبه بل خالقو افحشت خالقو اتفاق لسربويه البيجم او خال نحو جي ام دوباره بكن يعني او اثبات دكي جو سركفتنك مزنبو حما خستكي جو ملتي مدو خستن جيب جيبون يك بيك خال بخال جيب جيبون وآداوي جي تعويضا شهداء ببه وخلقي جو زرار جهايوا للشارع قامشلو اف هيزي جو ناف الواد به شبيحة روشة مناقشة به وبين راهشتن حولي نمينن اف جي خالق قلقي مهمة مسألة جو نظام استنجاچه دكي جملت رد مسألة عسكرية ده مسألة فصل واج كاري واج وظيفة وا أو مسألة جي دوي جو جيب به از باورم تشتي جو إيرو لسر هات أمذكرم بيمانا جو تشيبو ديسا از دوباره دكم سر كفتنك مزنبو جي كردار از لملتي كرد بيروز دكم الهيزي يكنيه باراستنا قال واسايشي بيروز دكم براستيجي اداره في الوزيه جيبود واحد چند روزه تاليده برنگكي قالك بلند بعقلانيات بسياستك جوكت خدمتها قال مدى ام هي دارن دروجه بيد بروجا فيدراليه جي تثبيت ببه وملتي ما بقه ما في خوا وقت تضحياتي جو جي دهي صلاحتان هذا كله